yakunze abayo hari igituma ndirimba igituma nkenguruka ni kubw'urukundo Imana yakunze abayo hari impamvu ndirimba hari impamvu nshima ni kubw'urukundo. Intambuko zingahe? Indwi zituma umuntu ahinduka isoko y'umugisha. Terera Imana haleluya. Iyo dusenga turasenga tukavuga ngo Mana ndangiza amasengesho mpura n'umuntu angirira neza. Siko twama dusenga, ariko lino sengesho ni ryiza, ariko nagomba kubwire ngo mu rwego nshaka ko mukuramwo, shaka ko mukura mugere ku rwego umuntu nawe aja ahantu agategura iminsi 30 agasenga avuga ngo Mana ndashaka ndayarangize umpuze n'umuntu angirire neza, maze uwo muntu ariko arasengera azoba ari wewe. Ntabwo mwabyumvise? Mu yandi magambo, hari ugusenga Imana uyisaba ngo uhure n'umuntu aguhe kumugisha. Hari no kuba umuntu ari gusengera ahantu ari gusaba Imana ngo ahure n'umuntu, Imana imuhuze n'umuntu amuha kumugisha, akaba ari wewe. Ndashaka rero tuve ku rwego rwo gusenga dusaba guhura n'umuntu, ahubwo tugira amavuta yuko abantu basenga basaba yuko twuhura. Nawe burabyo ni murabyo. Hari kuryama uvyuka uvuga ngo ngombe ngende kurangura, siko bimeze? Nukuvuga ngo iyo umuntu avyuka aja kurangura aradasinziriye, kubera ko ari busange abandi baranguza nkawe bamutanze. Yego, hari no kuryama uvyuka uvuga ngo ndavyuka nja kuranguza. Rero hari itandukaniro riri hagati yo kurangura no kuranguza. Urangura arara adasinziriye, uranguza abyukira isaha ashakiye kuko asanga abarangura bamutegereje. Umuntu aranguza arashobora gusinzira karimara, ariko urangura ntabwo ashobora kurimara kuko abazi yuko nubwo agiye kurangura hari abandi badandaza bagenzi we barangura nk'ibyo arangura, nataba arasanga hasigaye imicaca. Ndashaka rero dukure tugere mu rwego rwo kuva kurangura tuje mu rwego rwo kuranguza. Reka mbizane neza uvyumve. Abantu basenga bari ubwoko butatu. Hari umuntu hasa gusenga afise ibibazo kugira ngo bamusengere ibibazo bikemuke. Yes, ntabwo tumubujije azaza. Wa kabiri, n'umuntu aza gusenga afise ibibazo adashaka ko bamusengera, ahubwo akaza aje kwisengera. Iyo umuntu ajya
gusenga afite ibibazo arabivuga, yego, kandi urugendo uba uriho uba wemerewe kubivuga. Hari undi rero aza bifise biruta n'ibyo wabivuze, yagera hano akavuga ngo ngewe uwo nabibwira wese yantwenga. Rero aho bigeze rimwe na rimwe uzaba bavuze ngo mfise umutwaro w'ibanga, niyo awuvuze agomba gusengera mu ibanga. Ikintu kikumenyesha ko umutwaro wari ukomeye ni igihe afashe mikorofone avuga ngo hari ikibazo nari mfise gikomeye, Imana yaragize nte yaragikemuye. Uwa gatatu ni umuntu aza gusenga afise ibibazo byinshi cyane, yagera ku musozi ntavuge ngo bamusenge, ntanisengere, ahubwo agasengera abandi, kandi wafise ibyahatari agahita yakira utubazo tw'abantu twa fekefeke akaduhondagura yirengagije ko ibyiwe ari byahatari. Noneho ageze mu rwego rwo kumenya ko nta kigeragezo na kimwe Imana idakuraho, nubwo coba kingana iki, isaha yayipfa kuba igeze. Rero yitayeho ko imbaraga z'Imana amaze kumenya ko zikora, ntabwo yitayeho uburemere bw'ikigeragezo afise, ahubwo yitayeho ubwo abafise ibigeragezo bataramenya Imana bakorera, agahita asengera ibyo bibazo by'abantu bakiri hasi. Ingaruka rero, haleluya, ingaruka z'uno muntu asengeye abantu bafite ibibazo kandi we wabyuzuranya bibarusha, nuko Imana iyishe kumusubiza irabanza ikareba ubwitange yagize ku banyabibazo mugenzi wabo, kandi we wafise byinshi akavuga ati ako ndakaguhembeye. Icya kabiri ikavuga ngo ko hari hageze ko ngusubiza, rero ndagusubiza double. Kubera iki? Waritanze, witanga ubabaye, kandi umubabaro wari ufise ntawe ugukuyeho. Ndagomba kuguhereza n'indishi y'akababaro. Ni cya gihe rero uzubona umuntu Imana imutabaye yavuga ibyo yanyuze mukavuga ati kweri. Kira umuntu mwicaye ngo rengera urwego rwo kuzana ibibazo, urengera n'ubwo kwisengera, Imana igucumite ku mbaraga zo gusengera abantu kandi ibibazo bifise. Hatara Imana yacu, haleluya. None reka mbabaza, ubu ntabwo mwama muza kuri biro umushumba akabakira, uzi ibibazo mumuha ukuntu biba bingana, ni byinshi cyane. Noneho ntabwo bisobanura yuko we wabasengera atabibazo afise, arabifise kandi byinshi, ariko arengera ko abifise, ahubwo kubera ko we byamenyanye nayo binavugana, akamenya ngo nimba hataragera kwikora izakora. Reka nkemure ibibazo by'abana bakiri mu mpemu, nanjye maze gukora izabikemura. Yesu wacu nahabwa icubahiro. Uriya mubiri mubona afise si uko afise umubiri utabyibuha, ni ibibazo byawe. Ibibazo byawe umva impamvu. Iyo uhaye ikibazo umuntu yakuze mu mpemu ukamubwira ngo nsengere, ubu mutumye arara ataryamye ku by'ikibazo cyawe, we urataha ugasinzira, kandi ugomba kubaza ati mushumba ntacyo Imana irakumbwira. Nawe agomba gupfukama n'amavi agahakwa no guturika, kandi ikibazo cyawe ufise ntibisobanura ngo nigikemuka muzasangira. Hari n'abasengera bagasubiza, akibaza ngo yaragiye ni Burayi,
kumba aracari muri kariti ari gutamira atigeze abimenye. Rero igituma ngana kuriya nta n'ibiryo yabuze bivyibusha, ahubwo hari iminsi atarya atabibuze kubera ibintu muba mwamukoreye. Ariko washaka kibaza ati none fuze urusengero rungana gutya iyo muhagurutse mutura mukaca bibaza ati none ntarya, none aha esasi modokari we ntari, ibyo kurya birahari ariko umwanya wo kubirya ntawe. Na n'ubu impamvu aje mu rusengero kakanya ntabwo ari ugucegwa na madame ya mutana. None rero madame ukunda ngana ntabyibura iminsi asenga madame ntiyayishobora, none n'ibibazo bamuha ntabyamenya. Hajya rero ameze nk'ikintu, urabona bya bintu bazanye muri zire ngo kirazira guterera intuze hehe mwibarabara uragenda ugahita utereramo. None hari ibintu mwemuzana mukamera nk'abataye muri puberi, ntabyo avuga. Rero hajya ameze nk'igisanduku batereramo ibintu. Yes, rero biriya bintu mumuha nibyo bimugira kuriya. Haleluya, haleluya. Ariko Bibiliya ivuga ngo umuririmbyi ari ngo mbese intambara itabaye wazirata iki? Wazavuga ko wagwanye uruhe rugamba? Haleluya, manyemera tukayikomera amashyi mu izina rya Yesu. Kandi ibi bintu uvuze ntiyabuze nk'abantu 3 cyangwa 10 bahora babyiyumvira ati none ntarya. Ibyo kurya birahari ariko umwanya wo kubirya ntawo. Kubera n'ubu mushobora kurara mu nzu mwese, we karara hasi kandi afise matera nziza. Ngira umuntu mwicaye ngo Imana igihe itaraguhereza izo mbaraga nibiragutije uzifise. Kibazo rero muhita mugira yanakwingingiye, bamwe bahita bagenda bakavuga iyo yayasenze ugakoregwa. Hari abagera bavuga ngo aje kuzimu sha Imana yazagufashije basi ukajayo nawe n'umunsi umwe ukagerayo ukazibona izo mbaraga n'umunsi umwe. Kandi rero sinanatangara abantu bavuga ngo aje kuzimu, ujya rimwe na rimwe ntabwo baba babesha. None ubundi mwese mwakiriye agakiza ubundi mwaturutse he? Ubundi iyo wakiriye agakiza ubuvuye ubukegeri uvuye mu busambanyi ubuvuye ukegeri wanyoye inzoga wiyononyeho bya bintu byose kuri ukora n'akazi ntugura n'ipantaro ubuvuye. None se duharire ko atajayo kandi aje yagiye kuri misiyo hari ikiba kimujanye. Mwese mwicaye ahangaha yabakuye ikuzimu kandi reka najeyo na Yesu akorera nawe yabanje kujayo haramanuka kubahora. Ahubwo nashaka amavuta akomeza yinjire neza arebe n'abandi shitani yaboheyeyo ababohora bahereze Yesu. Haleluya. Yo ndafashijwe aka kantu karafatika ntigafatika. Ahubwo nimwongera kuvuga ngo aje kuzimu muzarenze ko kwabagiye no kuri misiyo. Ako kantu muzaze mukarenzaho cyane. Tabagiye no kuri misiyo uwo akorera yaroyeyo
mwumve haleluya. Yesu akiduga ntabwo urupfunguruzo yaruduganye, yararusize. Bisobanura ngo namwe ndarubahaye, uwa Satani azuga azokingirana, mugende mukingure mumunzanire. Hari abo njanye kandi Satani ntahagaritse. Namwe icyo muzaboha mu isi no mu isi nzakiboha, icyo muzabohorera mu ijuru mu isi no mu ijuru nzakibohorera. Ndashimira Imana yuko hari aba bantu bose bicaye hano bavuye ikuzimu. Ikimenyetso kigaragaza yuko wavuye ikuzimu. None biriya bintu wakora utarakizwa, hari ab'ijuru babikora. Kera ngo ntabwo twari abantu, ariko noneho ubu turabana. Mwakiriye Yesu mutari abantu. Gira umuntu mwicaye ati ntuzongere uzaza urenza ko yari yagiye ko no kuri misiyo. Bayikomeza ahubwo akakomeza akamanuka. Erega hari abo Satani amanukana no mu gacuri munsi cyane. Nimukomeze kugira ronye imbaraga zo kugera no mu gacuri ahabohewe intama z'Imana burundu, azibohora zizanire nde Kristo. Ako kantu karasobanutse sawa. Mani bahumugisha dusome rero Itangurira gusubira mu byagezwe 28. Ako kantu mvumbuye munsi y'imhemu murumva kadafadika. Itanguriro 28 gusubira mu byagezwe 28 kuva ku murongo waho wa mbere. Toma mu izina rya Yesu. Imihezagiro n'imivumo. Imihezagiro ni iki? Mo. Ni ibintu bingahe? Ni ibintu bingahe? 2. Muhumure, nta muntu n'umwe aterana ngo agende adahembwe. Uko waza umeze kose, iyo udatwaye umugisha utwara ni uko bimeze. Ni ibintu bibiri bifatanye. Si bibiri bifatanye. Wewe uri gusoma. Si bibiri bifatanye. Ni umuhezagiro n'umuvumo. Sawa soma. Nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu. Nimwagira umwete. Nimwagira umwete wo kugira iki? Wo kumvira Uhoraho Imana yacu. Wo kumvira Uhoraho Imana yacu. Kora ku matwi yawe uyabwire ngo wa matwi we, itegeko rimanutse uyu mugoroba. Ibisigaye byose ntiwemerewe kuvyumviriza usibye Uhoraho yagushizeko. Mukitondera ibyagezwe vyiwe byose. Mukitondera ibyagezwe byiwe byose. Mbagera uyu munsi. Mbagera ryari? Uyu munsi. Mukabishitsa. Mukabishitsa. Uhoraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose yo mwisi. Uhoraho Imana azabashira hejuru gusumba amahanga yose yo mwisi. Kandi iyo mihezagiro izobazako. Kandi iyo mihezagiro yose izobazako. Ibashikire. Ibashikire. Nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Muzogira umuhezagiro mu bisagara. Muzogira imihezagiro mwa kino gisagara. Muzogira no mu matongo. Muzowugira na hariya ruguru mwasize. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa. Uruvyaro rwo mu nda zanyu ruzohezagirwa. Bo n'imirima yo mu ndimbiro zanyu. Bene imirima yo mu ndimiro zanyu. N'uruvyaro rw'amasho yanyu. N'uruvyaro rw'amasho yanyu.
inka zanyu zirondoke inka zanyu zirondoke bona imikuku yanyu bene imikuku yanyu mu bisimbo byanyu hazoba umuhezagiro mu bisimbo byanyu hazaba imihezagiro bono mu twato twanyu mucumbamwo mwumve iyo bavuze ngo mu bisimbo byanyu abagabo mufise ingodo muvuye ngo n'agafaranga abadamu namwe mukomanga isakoshi uzi ko hari mu badamu n'abakobwa uzi ko ashobora kugendana isakoshi nk'ukwezi atagihumbi kirimo harimo igisokozo na fondote n'akarabe ariko mwumva uko Uwiteka avuze kondisiyo yo kumvira igiye gutuma amasakoshi yanyu ataja mu ibyo bintu bitaco bimaze ajyemo agafaranga. Iyo bavuze mu bisimbo hano hari abagabo bari bafise amakonti ariko aka kanya bagiye kuraba igiceri kiriho. Kumvira Uwiteka harimwo no gusubira kuja kureba kuri konti. Ntabyo bumvise. Hari umuntu yumvise ko hari ikintu agiye kongera kwakira nyuma y'amashuri ane primaire secondaire kaminuza na gardienne na stage na interview. Kumvira n'iryo tegeko rya mbere muri amwe arindwi agomba kukugeza ku vy'Imana yavuze. Abo turi kumwe ni mutere haleluya. Komesa kugira buretse rangiza gusoma mbivuye neza urabyumva. Muzogira umuhezagire mu maja no mu maza. Ugiye ruguru cyangwa umanuze, ugiye kwa Siyone cyangwa uvuye. Komesa. Uhoraho azotuma abansi banyu babakuriye. Uhoraho azatuma abansi banyu babakuriye hasi batsindirwa imbere zanyu. Bazozana n'inzirimwe babateye. Bazozana n'inzirimwe babateye. Bahunge baciye mu nzira indwi. Babahunge baciye mu nzira indwi. Nawe uzajana n'uwundi kugira ngo badasubiramwo uwo mugambi. Nawe uzajana n'uwundi. Haleluya. Abantu Uwiteka agiye gutatanya abasi babo akabashwiragiza kubwo kumwumvira nimutera haleluya. Uhoraho azorungika umugisha ubane namwe. Ego. Uhoraho azorungika umugisha ugirene ubane natwe. Ube mu bigega vyanyu no mu vyo mukora byose. Kandi Uhoraho Imana yanyu azobahera umugisha mu gihugu abahaye. Bwira umuntu mwicenga igihugu cy'u Burundi ntukongere kukiriramwo. Imana irakiguhaye ugiye kukinezerererwamwo. Igihugu cy'u Burundi Imana igishize mu biganza byawe. Intara 18 zose Imana izishize mu biganza byawe. Wemerewe kuzitembera, wemerewe kuzifunguramwo, wemeye kuziraramwo. Imana iravuze ngo igihugu arakiguhaye. Ntabwo uzacicirwa mu inzara nuyumvira, ntabwo uzacambariramwo ubusa. Haleluya. Tera Imana haleluya. Bantu mwahora muvuga ngo mu Burundi nta kazi gahari, bifute ubihagariye. Impamvu utari bwakabone nuko kumvira bitari bwakuzemwa. Abantu mwahora muvuga ngo mu Burundi hari inzara, nta nzara ihari, yatewe no kutumvira. Abantu bagiye kurya mu gihugu cy'u Burundi bitewe no kumvira. Nimutere haleluya. Ku murongo w'umunani havuze ngo Uhoraho azogira
uhoraho azorungika umugisha ubane namwe. azogira iki? Azorungika umugisha. umva aka kantu ko kurungika. hari igihe umuntu aba ari hanze akakubwira ngo genda uce kuri Western, aba yagize iki? aba yagize iki? remi kashi na eko kashi wakira bagize iki? umuntu umwe mwari no teranira zaba hagije. oya none uhora azagira nte? nagome mbatangarize mwari no teraniro nyuma y'ano masengesho yatarantijuru Imana igiye gutegeka abantu bari barakwimye bakurungikire bagiye kukurungikira. hari message ugiye kwakira muri telefone yawe, hari message ugiye kwakira y'abantu barungitse bategetswe n'Imana. hari ukurungikwa, hari transfere abantu bagiye kurungikirwa mw'aya materaniro. zamura haleluya uvyakire. shananje ndumva muri telefone yanje hari message igiye kuza. Yesu we uhora hazarungika mu kurungika afise abantu hazategeka akabakoresha, hama bakarungika, hama bakagira nte bakarungika. umuntu afise telefone nayizamure hejuru telefone nayizamure. uwiteka transfer ugiye kurungika aba bantu bari mu minsi 30. izi telefone y'iminsi 30 mbere guhera uno munsi nirangira utabarungikiye. koresha abantu babarungikire muri izi terantijuru. tera haleluya. reka mbabwire ni ukuri kuyampamagaye ntabwo iyi ndwi itangura ihera ata muntu yakiriye message muri telefone. oya pe, iyi ndwi itangura ntabwo irangira utakiriye message pe, kubera ko ibi bivuye ku Mana. ni ijambo rivuze ngo nzarungika. Imana igomba kukurungikira. ntabwo iminsi 30 wayimara imbere zayo ngo yikawushire ke kukurungikira. abantu bakiriye message ya remi kashi eko kashi Western muri telefone zabo, haguruka utere haleluya wakire. haguruka Yesu Kristo akira mu izina rya Yesu. akira. Imana nikurungikire, nikoreshe ba rupinzi ikurungikire. tera haleluya. yashitse uwa mbere yamugezeho. ibi bintu birakora cyangwa ntibikora? bino bintu birakora ntibikora? nawe no materaniro uze kuva hano bakurungikiye, ejo bakurungikire, hirya y'ejo bakurungikire. iyi ndwi yose ihere wakira, iyi ndwi yose ihere wakira bakiriye. tera haleluya. transfer data we, hari message igera muri telefone ugatwenga ata ukudigadiza.
ndebera umuntu mwicaranye utamukozeho umubwire ati Imana ikoherereze message gutwenze ata muntu akudigadize. Imana ibatwenze cyangwa ibireke? Ibatwenze cyangwa ibireke? Abakiriye gutwenzwa n'Imana tera haleluya. Kandi n'abageze guhabwa buruse, Imana ibahe buruse. Siko Imana nayo itanga buruse, kandi ntabwo itanga utuntu twafeke. Imana yitanze buruse itanga buruse. Imana hari ikintu nayibonyeho, Imana ivura ibikomere igakuraho n'inkovu, n'inkovu ikazikuraho, kuburyo ibikomere ikabikuraho n'inkovu zabyo ikabivanaho. Muri ano masengesho mukoze ya 30 juru hari ibikomere mugiye gukira n'inkovu z'abantu bazi hamwe zigenda kuko mwarakubiswe bihagije. Ariko ibikomere byose mwakomeretse data wa twese uri mu ijuru yiteguye kubavura, kandi ni umuganga utagira imbibe, kandi ni umuganga udahagarikwa, kandi ntabwo apfupfahaza, nta nubwo avuga ngo uzagaruka ejo. Ni umuganga ukiza burundu, abamwizeye ni mu mukomera amashi. Secret de Dieu, ibanga ry'Imana kugira ngo ikore. Icyambere muri bya bintu birindwi kigomba gutuma Imana y'amashuri uyavamo neza, ukambara impuzu y'akazi, ukicara ku ntebe. First of all ni ukumvira. Ni ukugira iki? Kumvira. Ni byinshi wumvise hano, byinshi cyane. Itegeko rero rigomba kukugeza ku nzozi zawe. Kumvira. Barakwigishije kurekura, bakwigisha kwihangana, bakwigisha biriya byose twumvise. Ikintu kizabikugezaho ni ukumvira. Bagategura amasengesho ya 30 ijuru bakayashira ku mugoroba mu gihe akazi kaba kaheze. Kondisiyo yo kugira ngo igutabarane n'abandi kumvira kayazamo. Haleluya. Kumvira biroroshe cyangwa ntibyoroshe? Ntabwo byoroshe. Kumva biroroshe, kumvira biragoye. Yaba byari byoroshe biba byoroshe nye. Kumva abantu bumva vuba, ariko kumvira ntibishoboka. Ndashobora kukwigisha iyi minsi yose maze hano uburyo ntabwo mwize, kandi ndakomeje. Ikibazo aho kizoba rero kumvira ibyo wize ukabishira mu ngiro. Reka ikimenyetso kigaragaza kutumvira ibyo Bibiliya yadondaguye ntabyo urimo. Igihugu turimo tukivugiramo ikirundi, twanacizemo inyurabwenge, tukigiramo ingobotozo, tukigiramo insiguro y'amajambo agoye. Ariko abariko bakimererwamo neza ntabwo ari beneco. Ugomba kumenya ko igituma utamerewe uko ushaka ni ukutumvira. Kandi bano bantu b'abanyamahanga iyo bashitse hano mu kino gihugu
bagomba kuza bamaze kumenya amategeko agenga igihugu. Bagomba kumenya ibintu batagomba kuvugira mu kino gihugu, bakamenya ibikorwa batagomba gukora mu kino gihugu, bakabimenya. Noneho wewe kino gihugu wicayemwo hano, iki nacyo ni igihugu, amategeko yacu urayazi, ariko ntabwo yakurikiza. Kandi mu kutayakurikiza kwawe nizo ntambara uri kurahura nazo. Ariko uhereye aka kanya Uwiteka Nyiringabo Imana avuze ngo nugira umwete wo kuyumvira ugakurikiza aya mategeko akugeze uyu munsi ukayashitsa, icyambere aravuze ngo Uwiteka azabashira hejuru gusumba amahanga yose yo mu isi. Haleluya. Girira umuntu mwicaranye ngo ibanga ryo kubahwa ni ukumvira. No kugira iki? Kumvira. Ibanga ryo kubahwa no kugira iki? Kumvira. Hereza Imana icyubahiro. Ugira umurongo umwe, kumvira. Kondishoni umurongo umwe. Umurongo umwe kumwe mwabigira muri ku ishuri. Ntabwo mwaciye muri primaire. Heregana nize ko rije nize primaire gusa. Igigo hano mwese musigaye mugome hano. Iki ni igihe Mose yarayoboye ubwoko bw'Abisiraheli, barangije bagera ku rwego Mose bimunanira kubayobora, baramurusha cyane. Agera kuri revo Imana imubwira ngo fata inkoni ukubite ibuye ukuremo amazi Abisirayeli banywe. Mose n'ishavu n'umujinya afata ryabuye arikubita inshuro imwe ayongera n'iya kabiri. Yari mubwiye kangahe? Murumva ijambo bita kumvira. Yarumviye. Irangije Mose niwe mugabo wa mbere wavuganye n'Imana muri Bibiliya, imugiriraho ubushuti, igera ku rwego imubwira ngo ko nakugiriyeho umugisha ntakumenya izina. Ibaze Imana niyo tushakaho umugisha, ariko yaratuye n'akanwa kayibwira Mose ngo ko nakugiriyeho umugisha ntakumenya izina, n'icyo uvuze nacyo ndagikora. Irangije irabwira Mose icyatumye imubwira ngo ko nakugiriyeho umugisha ntakumenya izina. Imana Abisirayeli barayigomeye, bakora ubugome bwinshi. Imana irangije ibwira Mose ngo Mose ndagomba kukuruhura, Abisirayeli bose ngo ndabice mbamareho. Mose yihereranya Imana arayibwira ngo umva rero, Abisirayeli kubica urabishoboye n'isegonda imwe, kubivuga byonyine bapfa. Ariko reka twumvikane, utangaza ko uzabakura muri Egiputa ukabatwara mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ayo mata arahari cyangwa ntayahari? Tarahari. Ubwo buki buriyo cyangwa nta buriyo? Buri. None kugira ubice utabagejeje uba babyumvise mu matwi,
nibabona ubije ntibazavuga ko kwari ukwiyemera ari ukwirarira gusa. Ibintu wari warabasezeranye urebye nibagerayo batazabibona, ariyo mpamvu bishe. Imana iravuga ati kabisa urange, irangije iravuga ati noneho rero Mose ko nakugiriyeho umugisha nkakumenya izina sinkibishe. Ariko cyari igihugu bagomba kugenda iminsi 40, bahita bakigenda imyaka 40, baragenda ikazifyondera kamwe mu butayu mwibanga, fyondera kamwe mu butayu mwibanga, kugeza hasigaye abantu bangahe? Gusa gisiranse mwibanga. Shatse kukubwira ngo amasezerano yose waba ufise arashobora kwicwa no kutumvira, ugapfa amasezerano akagumaho agahabwa abandi. Ariko sinzi ko barokore turiko turaganira muri hano. Imana iremera inama ya Mose, irangije ihita yigira. Imana yavuze ati impamvu Mose ambwiye bino ngo sindabice nuko nabimubwiye. Ubu rero ngombe nkora ibyo ntamubariye, ndabanikirire mu butayu babanza bakubitigwe muri buno bugaragu, nze mshonda kamwe 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 kamwe, isigaza babiri nibo bagezeyo. Mose nawe iramubwira ngo umva hagarara ku munara ahantu hejuru. Iramubwira ati gisagara ngikiriye, ibyo navuga ntabiri, ibitoki byahiriye hejuru, amapapayi yahiriye hejuru, ibigori byumiye ku musozi, yewaga ibitiba by'inzuki biri hariya, inka z'inyambo ziri hari. Imana iramubaza inka urazibona? Ati ndazibona. Imwerekana bababoyi bazi guteka babyigiye, atari babandi dukura mu buyenzi babyigiye. Abona bambaye amakofero bari gukora za salade bazisereva. Iramubwira ati biryo urabibona ntabiri? Iramubwira ati mva rero nakubwiye ngo ukubite rimwe ukubita kabiri, birebe ntabwo uri buryeho n'igitumbura. Iramubwira ati ariko genda ukoreshe stage uwo bita Joshua niwe uzabagezayo. Ibaza umuntu yabakuye mu bugaragwa, Farawo abarimisha buri munsi abakurayo, ariko Imana iranka ko abagezayo. Iyo umuntu ataza amagorwa yabo aba ari wabatwara. Imana nta mikino igira. Bwira umuntu mwicaranye ngo nushaka abandi bose washobora kubasuzugura ntubumvire, ariko iyi Mana nimba ivuze ngo nyumvira, ushatse yumvire. Kandi ntabwo ushobora kuyumvira ikunyuzeho, kubera ko hari abo yagushize imbere. Abantu bazakubwira ibyo ukora yagushize imbere ukabyanga, uyisuzuguriye muri bo, izakwanikira igume iguha amasezerano atazasohora. Haleluya, haleluya. Mbabwira ikosa mutazakora mu buzima ryama risubiza inyuma amasezerano y'abantu. Nubona bari kwitanga ikintu uzi utazotanga, ntuzokwiyandikishe, kizatuma Imana izakireba kugira iguhe icyo wayisaba. Izabanza ireba aho wayandikiye ko icyo wayemereye wakitanze. No muri ana masengesho iyo wumvise ukemera, bimwe twaza twatura n'akantu kugira ngo izakore ibyo uyisabye. Izamanza irebe by'ukuri muri wewe ntabyo ufise kuzabikora, cyangwa kubifise ko wabitanze. Mwumvise ukuntu Imana imeze? Haleluya. Imana yitwa Donadone. Mangu ntabwo Imana ishobora kurekura ibintu bya burebure
Imana igomba kuha agaciro ibintu byayo nayo ikaha agaciro ibyayo. Mose rero iramubwira tumva rero anatanda yuko Joshua atangura akazi, reka mbe ndagufashije kuko nukuruha urarusha. Iramubwira tuhereye no munsi, uhereye uyu munsi ngiye kugendana namwe, nzaje imbere zanyu nzaba nk'inkingi y'igicu, ntabwo muzambona live, muzabona igicu kigendera imbere zanyu mugikurikire. Condition ukumvira. Noneho funga macho nyote mufunge. Mwe ntimwemerewe kuza kuko impamvu mupfunza amaso bano bantu ntibazi ico muri cyo, n'uyu ntabwo azi ibyo muri byo usibye Imana. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo haleluya. Nimvuga ngo nkurikira ni Umwisirayeli ugomba gukurikira Imana, ibisigaye biraguma ngaho birahaguruka bibahawe uruhusha. Imana ibwira Abisirayeli ngo bakurikire iki? Irababwira ngo ningenda muzagende, nimuhagarare muzahagarare, ninyaruka muzanyaruke, niniruka muziruke. Bishaka kuvuga iki? Ikintu kigomba kumenyesha uyu ko Imana iri kumwe nawe ni ukubona iki imbere ziwe? Igitutu. Igitutu gihagaze agomba kugira nte? Nikigenda agomba kugira iki? Condition iri hehe? Condition iri he? Mu matwi. Aha. Umwisirayeli kugira iki? Imana iri kugira nte? None ari kuyibona cyangwa ari kubona igitutu? Sawa. Ari gukurikira iki? Igitutu. Iranyarutse. Yifate. Sawa. Komeza ufate yifate. Yafashe igitutu, yafasheyo. Siko bimeze? None uyu muntu kwari nyuma ya hari ikibazo na kimwe mbana afise? Hari ikindi kintu na kimwe ari kwiyumvira? Yibereye inyuma y'iki? Hari ikindi kintu kimuri mu mutwe? Yibereye inyuma? Yifate. Aha. None uyu muntu kwari gukurikira Imana, urabona hari n'ikinga afise? None ntabyo yashaka. Imana ntabyibona. Imana ifashe mubibona bino. Oya, uyu muntu kwari gukurikira Imana, hari amafaranga afise? None ntayashaka. Imana ntabyibona. Uyu muntu kwari gukurikira Imana, hari akazi afise? Ntakashaka. Imana ntabyibona. Fata. Aracyari inyuma y'iki? Ibibazo ariko aracabi? Imana rero irebye ubwizigirwa uyu muntu agize, nta giceri afite mu mufuka.
ntacyo yitayeho. Ikigomba gukora niki? Ni ukuvuga ngo ku murongo w'umunani havuze ngo izorungika. Mu yandi magambo umuntu ari gukurikira Imana, Imana ifise telekomanda y'ubuzima mu migambi. Ya telekomanda y'ubuzima igomba gufata ibintu yasitopinze yongera ifyonde kuri play. Haleluya. Bibiliya ngo ibihamagaye byose. Hari ibintu rero bitagira amaso kubera ko Imana itarayashiraho. Hari ibintu bitumva kubera ko Yesu atarabiha amatwi. Hari ibintu bitavuga kubera ko Yesu atarabiha ururimi. Hari n'ibintu bitagenda kubera ko Yesu atarabiha amaguru. Ariko mbwirira umuntu mwicaranye ngo kumvira bigiye gutuma bitagira amatwi bitakumva vyumva. Telekomanda y'Imana rero bya bintu byari byahumirije nibikanure. Bikanure. Nyuma yo gukanura telekomanda ikubise ku maguru, amaguru na buje. Ntimuze buje amaguru aho muhagaze. Amaboko na urabona itabitegetse. Wa muntu rero yakomeje gukurikira Imana nta gafaranga afise. Murebe irakomanze icambere ifaranga nirize. Ibindi muhagarara ifaranga nirize. Cinyuma y'umuntu uri nyuma y'Imana. Uko umuntu ankurikira abari ku ifaranga rigirane. Tuvuga ngo amen. Umuntu ari nyuma y'iki? Ifaranga naryo riri nyuma y'iki? Umuntu ari nyuma, ifaranga riri nyuma. None ifaranga riri gukurikira umuntu kubera iki? Kubera umuntu ari gukurikira iki? Kira umuntu mwicatireba impamvu amafaranga atabifite. Nta muntu ari gufashwa. Nyuma wa muntu yakomeje ubwisigirwa kandi wa muntu nubwo afite amafaranga hari ibintu bikibuze. Birahari nta bihari. Irategetse akamodoka. Nako kagenze iki? Cyose biri kuzanwa n'iki? Agafaranga karahari nagaki. Bivuga ngo wa muntu ari gukurikira Imana ari mu gaki. Wa muntu ari gukurikira Imana ari mu gaki. Wa muntu ari gukurikira Imana ari mu gaki. Haleluya. Mbwirira umuntu mwicaye ngo ntabwo ipfuye guhagarara harya. Hari umuntu n'umwe ari kubyumva ngo agira gutya. Imana ubwizigi bw'umuntu yagize nte yabukomeje. Agafaranga karahari n'akamodoka karahari ariko
ugataha muri garage kubera ubwizi gugorera n'agapangu n'ikazi. N'agapangu kagizene umuntu yibitse agafa yibitseho n'akamo afise n'ahata. None uyu muntu hari ikintu nakimwe ari kwirukako cyangwa ibintu nibyo biri kumwirukako kubera gukurikira iki? Mubwira ngo ibanga riri hano. Yego nyama wenda fashishwa ndafashishwa. Ukwizera igitutu cyitwa Imana. Wa muntu nubwo afite udufaranga n'akamodoka n'akazu arakeneye n'aka business nako kazi. Hajya business irabonetse ntibonetse aga proje ntabonetse aga proje. None uyu muntu ari butanga akazi ntari bugatange. Erega impamvu ari bugatange wari bize n'Imana. Yoga yetata we yoga. Impamvu ari butanga akazi ari bize n'iki? Haleluya. Uyu muntu afise ambutiyaje y'ibibazo cyangwa afite ambutiyaje y'ibisubizo kubera kugira ante. Wa muntu rero urebe ibintu byakomeye, ibintu byagize byakomeye. Imana ikoza kandi gasha. Bibiri ivuga ngo tuzagenda tuzagenda n'imodoka ngaho visa. Ubu ntabwo ari guca hejuru, ubu ntabwo ari guca hejuru. Oya, ubu ntabwo ari guca hejuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubu ntabwo ari kunyura hejuru. Byose biturutse he? None byose yabizaniye rimwe. Gira umuntu micyango ibyo itaraguha nawe hari urugezi utaragera. Ariko murahari cyangwa mwataje? Murahari cyangwa mwataje? Mugoma. Nyene komeza. Kumvira. Tugira ngo genda hari inyuma. Hari hariya ndababaza. Haleluya. Mbabaza harya nubwo afise inzu agira amafaranga imodoka kampuni akaba afite n'inzu akabaje no hanze bugera kwije. Gira umuntu mwicanye ngo komeza wumvire hariho ibyo utarabona.
ariko iri teraniro ririmo abantu cyangwa mwataje? Ni ryaba ririmo abantu, nimutere haleluya. Ibi ni ibikurikira stage nako ibi ni ibikurikira interview. Ariko Imana ni umugabo. Mwumva rero, ubu icyo afise, icyo adafise akeneye, umutwe wiwe umaze kubamo ibintu byinshi adashobora kujera mu gahanga ciwe. Yego, kandi ntagomba kuva inyuma y'Imana. Arakeneye umwunganizi bita comptable cyangwa secrétaire. Icyitonderwa rero, icyitonderwa, mwumve, ntabwo mufasha agomba kujya inyuma y'ibintu. Ntabwo umufasha agomba kujya inyuma y'ibintu. Nawe iramutegetse aragize ente. None ikibazo mbaza, harya umufasha igihe cyose yatangura kugendana n'Imana yaramukeneye ntiyaramukeneye? Kuko atigeze aza, kubera ko atigeze aza, usibye no kuba hatari bwagere. Uyu yarakwije imyaka, ariko ibituma aza ntabwo byari bwabonetse. Bishaka kuvuga iki? Wena hano tuvuge ngo amen. Umusore ameze gutya yagutereta ukemere? Reba uko ameze, va mu mwuka. Ntabwo mugiye kubana mu mwuka, mugiye kubana mu mubiri. Umusore ameze gutya yagutereta ukemere? Biragoye. Vana muri biragoye, vugisha ukuri. Kuko none se urabona hano hari inzira ashobora kwishurwa? Sawa, hano urabona hari igitenge gihari? Umusore ameze gutya yagutereta ukeme? Wapi kabisa. N'uyu impamvu atari bwigeraza hari hameze. Abasore rero nagome mbiri banga, nta mukobwa ubenga, ahubwo umufuko wawe warakubengesheje. Haleluya, haleluya. Kubera ko nta musore mugufi abaho, nta n'umusore mubi abaho. Ikofi yawe niyo mbi, ni nayo ngufi. Ngo barambenze. Wapi, ntabwo bakubenze, ubwawe nawe ari wewe wo kwibenga. Niyo mpamvu uracarya kuri resitora 1000.
bashiki bacu turabababariye kutubenga byatuvuye ko nta musore w'umubogare hano hera ububogare bw'umusore buba hano kandi nkwibutse n'umutwara ntazokwitashe rutatahanye ishashi ariko mwatashe cyangwa murahari? Oh haleluya! Umufasha yagize nte? Yabonetse. Yego. No kuvuga ngo muri ya modoka bagiye ku murimo umwe agomba kuba yicaye imbere n'uwundi imbere. Ariko ibintu nabyo bigomba kugira nte? Ukurikira twagiye. Haleluya! Haleluya! Terera Imana haleluya! Ariko ibi bintu birafatika cyangwa ntibifatika? Gukurikira Imana hari umukoshi urimo? Oya, kumvira Imana murabona inyungu zirimo? Terera Imana haleluya nimba mubibona. Ngombe suri ya muvye ngo numuroza ari mwana noteraniro yofashwa. Wabibonye? Haleluya! Tuhereze Imana yacu cyubahiro, tuhereze Imana yacu cyubahiro. Imana tuyikomera amashi y'urufaya, Imana tuyikomera amashi y'urufaya. Ayo mashini muyakome cyane n'imbaraga y'Imana yakoze biganza. Imana ibone ko ata kintu kiriyo, Imana ibone ko hari ibintu wari ukeneye, Imana ibone ko wari uyikeneye. Yakome cyane sindayumva, yakome 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 ayo mashi yakome. Ese ko ntayumva sindayumva? Yakome n'abadayimoni bamenye ko twateranye, yakome na shitani amenye ko hari ibintu bigiye kutuvako, yakome n'Imana inezerwe iri mu ijuru. Hari umugisha tugiye kwakira, hari imbaraga Imana igiye kumanura, abantu bagiye kumvira Imana, hari amateka agiye guhinduka, hari ubundi bushobozi Imana igiye kumanura. Kumvira Uwiteka bituma umuntu akomerwa amashi, kumvira Uwiteka bituma ibintu bimukurikira, kumvira Uwiteka bituma ibintu bimurondera ntabirondera. Zamura amashi menshi cyane, ayo mashi yazamure. Tera haleluya! Tera haleluya! Zamura indi haleluya y'imbaraga. Zamura indi haleluya ikomeye. Tangariza Satani ko wateranye muri haleluya. Umuntu yumva hari ibintu bigiye kumukurikira kubwo kumvira Imana natere haleluya.
tugire gutya twongera tugire gutya sha yafashijwe mwene data yafashijwe kabisa na mama Musumba yafashijwe. Haleluya, 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 haleluya. Uko kuntu wafashijwe urimo gutambuka wafashijwe, Imana ikwemerera ibintu bigukurikire uko nyene uri gutambuka. Abari ku bintu bitambuka bizi nyuma zawe, abari ku bintu bitambuka bigukurikira, abari ku byo bari wararondeye ubyirukako bikwirukako bigushakishe, aho uri hose bikurondere mu izina rya Yesu Kristo. Akazi kagushake. Tararimana, haleluya. Ukore gutambuka bareke byasa gutambuka ku buzima bwawe bitambuke. Ndavyatuye mwana materaniro nibitambuke ibintu byari byarasa gutambuka, ibyari byarahagaza nibyongera bihaguruke, ibyari byarasa kugenda nibigende, nibigende mu izina rya Yesu. Ibitagira amaso Imana nibiha amaso, ibitagira amaguru Imana nibiha amaguru, ibitagira amaboko Imana nibiha amaboko, ibitagira amatwi Imana nibishireho amatwi byumve, ibitagira ubwenge Imana nibiha ubwenge. Nibiza mu izina ryande rya Yesu. Terera Imana haleluya. Yesu we, Yesu we. Mana ndafashijwe kabisa. Nawe urafashijwe. Mushu hari umukirize tavuze ngo iri teranira nubwo ryaba ririmo umurozi yafashwa. Nyenewe byamurenze yumva ata muntu n'umwe atafashwa, ariko hafashwa nyenebyo. Nyenebyo agomba gufashwa, kandi ukuntu uri gufashwa aba ari kuvyakira, aba ariko bikugeraho mu izina rya Yesu. Bikugereho, bikugereho. Tera haleluya uvyakire, tera haleluya uvyakire bikugereho. Murebe rero, hagarara murebana, mwebwe mukomeze murebe namwe murebana. Twibukanye ko titire yari rya jambo ryari ryanditse ngo imihezagiro ni iki? Wa muntu wakurukira Uwiteka ibintu akabibona. Kare yarambese gutya, yakurikira iki? None arahi. Mbibutse ko ibyo ahindukiriye ari ibyo yabonye nyuma. Mureba akantu kagashahana, ibyahindukiriye ninyo. Kira umuntu mwicaranye ati iyo mihwi wamumiragura buri munsi zagutera akagwara kamwe. Noneho ntikaramu mwifatanira ibiganza. Urareba hano harya mugumuko mube muganira. Ibi ntabwo bigomba kuva hano, kuko bigomba kugenda hari icyo biri gukurikira. Hajya murebe hajya cya gitutu arakibona. Ntuhindukire ngo urabe inyuma, cya gitutu arakibona.
cyabwe tutari cyabona. None ubu Imana iri kugendana n'umuntu cyangwa iri kwigendana? None ibi bintu izabyihanganira ntizabyihanganira? Oya, Imana iri yonyene cyangwa ntiri yonyene? None nta nshuti yahora ifise cyangwa yari yifise? Mbibutse ko ubu tuvugana ubu ujya ameze nta kantu mwantiza oya kagantu kagatambara mpako ngako ubu kuntu ameze uko niko ameze, ntabwo abona kuko n'ibyo arimwo ntabyazi. Ari muri bonisi ahantu ari muri bonisi, kandi bonisi niyo bayiguhaye muri rewo hari itariki baguha. Na irimite irafise itariki, na irimite y'umwaka batanga. Bashingiye yuko umwaka uheze bazoba bahinduye system, ntabwo bashobora kuguha irimite y'umwaka, baraguha iy'amezi. Gira umuntu mwicaranye ngo ibintu bita ivyamwa biribwa amezi. Yamana rero, Yamana ifise ikintu bita telekomande mu ntoki yabihamagaje, na n'ubu iracyayifise. Bibiliya yavuze ngo bazagutera banyuze mu nzira zingahe? Imwe. Baguhunge baciye muri zingahe? Sawa. Telekomande Imana iracyayifise. N'ubu wewe komeza uganire. Telekomande n'ubundi iragarutse. Aha, uretse none ni Imana irahari. Kanura none kanu nimwicara kanura. Urebye ngaho imodoka iri uretse none madam mubwire ndashaka kuja muri salo. Mubwire ko ushaka kuja muri salo. Ushaka kuja muri salo? Kora mu mufuko urebe, kora mu mufuko urebe. Sana basa yo gusoma. Sana ayo gusoma nayo. Yakire yatore. Noneho genda ntugaruke. Byose ni muhaguruke ibyo nari nahagurukije byose muhaguruke. Si mwebwe vuga bya bintu byari bihagaze, yaba imodoka yaba inzu yaba visa, mwese muhaguruke. Bahaguruka abantu. Harya inyuma zawe urabona hari iki? Noneho genda amafaranga ari he? Genda wongera urondera amafaranga. Umucike genda urondera amafaranga. Katugaruke igarukire. Komeza urondera irukanga ushakisha amafaranga. Iri kushaka amahera. Ehe ngaye. Ngari
ehe ngariya zuca hakubona uzurenga renguka zuca iruka ngariya amafaranga fata amafaranga ngariya mucice faranga yashaje fata amafaranga hagararaho nye ingo garuka ngaho shaka inzu nayo shake none inzu urayironka gute utararonka amafaranga inzu ni iyihe muri izi hari n'imwe irimo hoya nta imwe shaka inzu shaka inzu hari ikintu wibitseho genda ushaka umugore none uramuronderesha igiko cyatumye agucika ari intuzi none cyagihe yarari inyuma y'Imana iyi yashu yarayibitse cyagihe yarari inyuma y'Imana yarigeze yiruka ku amafaranga siyo yamwirutse inyuma none ubu si wari karayirukaho none urabona zo yafata nana yafata akaja mu mufuko kwari karayirukako urabona atazosokoka kicomokera erega nubwo ari buyafate ni ku nguvu nabona samaye arongera mucike kuko ntabwo amukurikira ariko arayirukako bisobanura iki rero ubuzima turi kubamwo turi kwirukanga ku bintu kandi Imana ariyo yatumye byirukanga n'ubundi bizongera bigende kubera iki bifitanye kontra n'Imana ibintu dushaka n'iby'Imana mu gihe tutarabimana irabiteka byose n'ibyayo nta na kimwe ugomba gutunga itagihaye uruhusha nicyo wawufata niyo mpamvu abantu bamwe bavuga ngo nama ndonka amahe ariko nka buriyo yagiye ni ukuyafata ku ngufu yes kuyafata ku ngufu nyine ni ukuyafata mu nzira akazi ukakora ukwezi kumwe bakakwirukana ntabwo akazi kari gafise ikibazo nuko katavuye kuri yo kandi ari gatanga umuntu akubahwa indwi imwe iyindi ndwa agasuzugurwa nuko icyubahiro cyawe aricyo wishakishije ariko ivuye ku Mana gihoraho hari icyo Imana itanze kiriyongera icyubahiro Imana itanga kiragira double kikitubura muntu akaba ari mu rucuruze ibyumweru bibiri akavuma akaritika mumenya akongera agasubira inyuma nibyo wishakishirije Imana mutari kumwe ibyo wirukanzaho n'amaguru byirukanga biguhunga byirukako kandi ibyo ushakishije ku mbaraga zawe uraruha cyane kandi ntubibona ariko ibyo ushakishije bivuye ku Mana ntabwo bikurusha kondisiyo ni ugukurikira igitutu cy'Uwiteka tugire gutya abantu muracari hano ngo mutere haleluya igisubizo rero garuka vuga ngo ndicujije
hari iyo menya pfukama vuga ngo mwami Yesu wari warampaye umugisha nkigukurikira none no munsi sikaye ndi munsi yabo nakoresha kubw'iyo mpamvu ndagaruze none mumva atari yaragiye nongeye kukwakira si ubwa kabiri mwami Yesu nemeye kugendana nawe mu izina rya Yesu. Imana ngo ihorana imbabazi ikimubwira ati nubundi wewe wagiye ariko jewe aho wansize niho nari nkiri ndakubabariye. Irongeye kugenda yongeye gukurikira iki ari muri zero. Gira umuntu mwicaye ngo Imana igiye kuguha amahirwe ya kabiri. Mubwire ngo Imana igiye kuguha amahirwe ya kabiri. Mubarire ngo Imana igiye kuguhereza amahirwe ya kabiri. Haleluya, haleluya. Imana igiye gutanga amahirwe ya kangahe? Ya kabiri. Nyene bene amahirwe bari kuyakira. Hari abantu bari kubona aho bari baratakarije. Nimba nawe ubona aho watakarije, hakaba hari andi mahirwe mashasha wakiriye. Tera haleluya. Ikaba iyongeye kumureba akaba yagarutse. Yongeye gufata udufaranga. Udufaranga turi hehe? Ni telekomande. Ni telekomande. Asubiye gutunga iki? Ni amahirwe ya kangahe? Ni amahirwe ya kangahe? Bwira umuntu mwicaranye ngo Imana igiye gutanga amahirwe ya kabiri. Wiyarange ntiwongere kuyatakaza. Haleluya. Akamodoka karihe? Kezana. Amahirwe ya kabiri akamodoka ni kagaruki. Hashitse? Bwira umuntu mwicaranye ngo hari ukwiyo, hari izindi mbaraga Imana igiye kukongera muri zimwe watakaza. Nuvyemera, niwavyemera gusa hari andi mahirwe Imana ikuzaniye. Niwemera byonyene hari amahirwe Imana ikuzaniye. Akazu nako nigakurikire. Akazu kabonetse. Haleluya, haleluya, haleluya. Aga kampuni nako ni kagaruki. Kaga approach. Kashitse na visa ni kurikire. Mureberere ikigiye kuba muri kano kanya. Bonisi nayo iraga gumaho gumahana. Bonisi iragarutse. Ingo kuma ingo. Uziko ziko umugabo wawe yasubiriye akabona ko kantu ati mvaniraho imitwe. Uti mvaniraho imitwe. Mvaniraho imitwe. Erega udufaranga twaragarutse ati iyo ni imitwe y'abarokore. Iyo ni imitwe y'abarokore. Erega arakeneye amakuru y'imva. Ni modoka ubarayifise ati ndakwisabye. Ndakwisabye.
usibye n'inzu afise nziza irutiya yayi vuga ati wagiye mu giheta gukina ninde wagiye mu giheta gukina nindera sinibyo kwa Siyoni afite ibibanza bine ati mukiniramo comedy ukiniramo comedy noneho nimba wibaza ngo ndabesha ejo azafata indege asubiye ingendo zarongeye ziratangura tumva noneho rero ndakwisabye mvaniraho imitwe ndakwisabye mvanaho imitwe ingo basimbe kwereje ngeze kwa aeroport ntumubona irya kampo urabona yanditse konde sizina ryiwe iki gipangu urabona cyanditseho nde urabona tashizeho izina ryiwe ngo Mana niyo nkuru siko yitwa ntabwo ubona ko agiye kubika kuri banki ntumubonye sawa none wundi munsi ushitse araje ngaho ngwino rega warabonye ari byo ngwino noneho ngwino umusuhuze umuramutse noneho naza kukuramutsa urazi ko yakujugunye oya buretse mushumba buretse ati ibihi muramutse mwanke ti kwajina ibiganza byanjye kwajira Yesu nkiri mu butayu nta kantu mfite waranjugunye ariko uhengereye hari icyo mfise uregujura igihe nari muri bwa bugaragwa ntiwantaye ukagenda ubu byasubiye kuzura uragaruse ati mbabarira reka mbabarira ati sinsubira no kukubona hano acha hamwe nose barakukuba fokama musaba imbabazi ndagusabye umbabarire ndagusabye umbabarire muhagurutse ku ngufu mushakira n'abantu agurutse ahubwo bamugarutse bamukure hano ngwino mufashe uhagurutse no muntu mukure hano kure hano nawe ntumugabire uhita ugiye kura hano hagurutsa ukure hano genda ihagararaho nyene noneho uramwirukanye ariko ikintu wibagiye ni kimwe wowe uribagiye ko Imana impamvu yagukuyeho ibintu warayigariye no mu wirukanye nabyo byayivuye kugira ngo Imana igusubize amahirwe ya kabiri waritahuye kuko z'amakosa urange pfukama usaba imbabazi Imana iraziguha nawe hari uwagucumuyeho araje agusabye imbabazi urazimwima ese hari amahirwe ibi bintu ufise ko byavuye ku Mana y'imbabazi akaba atazi ufise wumva ugiye kubimarana igihe kingana gute wababariwe upfukamye nawe yakugeza imbere arapfukama ntazo wamuhaye ibangare cyenda umusha urangiza umuzana umubwire ngo uko nababari icyatumye akuvaho ni uko wavuye ku Mana kandi nawe yari yavuye ku Mana genda umushake umubabari umubwire ko umubabari kuko nawe warababariwe muzana genda umuzana ubimubwirire hano umusabe n'imbabazi muza hagararaho nye mubwire ngo ntahuye ko ibyambayeho utarubifisemo uruhare ntahuye ko ibyambayeho nta ruhara wigeze ubigiramo noneho nije nari mbifisemo uruhare
nijye nawe ndabifisemo uruhare. ahubwo Imana imbabarire nawe umbabarire kuba byagenze uko byagenze kubera jewe. Imana imbabarire nawe umbabarire kuba byagenze uko kubera jewe. Noneho vuga ati ndakubabariye. ndakubabariye. Nimuhoberane. Nimwiyicarire. Haleluya, haleluya. Ibanga rihari kuri bimwe wari warakuye ku Mana ukaba utakibifise, uragomba kutabishyira ku muntu n'umwe, uragomba kutabigereka ku muntu n'umwe. wewe ahubwo ubwawe wihane ubabarirwe, amahirwe yakuvuyeho yongera kugarutseho. aba turi kuba duterera Imana haleluya, dukomera Imana yacu amashyi menshi cyane. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo umuntu yumva mwari na teraniro yumva yagaruka ku Mana, aho basubirira inyuma urahazi, aho watakarije urahazi, bitewe n'ukuntu kare hari ibintu wabona Imana ukiri inyuma zayo, ariko aka kanya ukaba ubona byaracanganye. uyo muntu nahaguruke dusengane nawe Imana. Mana igiye gutanga amahirwe ya kabiri. Mana igiye gutanga second chance. Ndikubona hano hantu mugiye kuzategura ikindi giterane cy'amashimwe gusa, cy'amashi ari ukubyina. Amen. Muzamure. Tuvuge ngo Mwami Yesu. Cyane tuti Mwami Yesu. Intambara turi kunyuramwo nta ruhare uzifisemwo, ahubwo twe tuzifisemo uruhara. kubw'iyo mpamvu ku giti canje mbabarira, mbabarira uko natanguye nkijijwe siko nkimeze, ibyo nakora sibyo nkikora, ibyo natinya ntabwo ari byo ngitinya. Yesu, Yesu, ndagarutse, ndagarutse. Mbabarira, 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 mbabarira. Haleluya. Vuga ngo Yesu,
ndataye urukundo rwa kera ariko uno munsi ndabitahuye. Rungarukanire, runganukanire, ndarukeneye mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Ongera uzamure ibiganza dusenge isengesho rya nyuma. Ongera uzamure ibiganza dusenge isengesho rya nyuma. Vuga ngo mwami Yesu, vuga ngo mwami Yesu, vuga ngo mwami Yesu, nsubije amaso inyuma. Ibyansubije inyuma ndabizi. Harimo kwicira inzira, harimo kwironderera, ariko aka kanya ndamenye ko ibyo nirondereye bifise akanya gato. Ndaguhaye ikibanza ca mbere, ndaguhaye ikibanza ca mbere, ndaguhaye ikibanza ca mbere. Amatwi yanje, amatwi yanje yazibure, zibura y'imwemu kuko ayancumuje n'ay'umubiri. Nziburira y'imwemu nkomeza kukumvira biciye mu bakozi bawe. Komera Imana amashyi iterere haleluya. Imana ibaha umugisha. Narimbuze ngo Imana ibaha umugisha. Mugihagaze abantu batarabatizwa mu mazi menshi usibye abo twari turi kumwe hano ku mugoroba, nimutambuke hano mbabwire ijambo ryiza. Usibye abo twari kumwe ku mugoroba, abantu mutarabatizwa mu mazi menshi mutambuke hano mbabwire ijambo ryiza. Mbabwire ijambo ryiza rigiye gutuma Imana ishaka ku buzima bwanyu bibaza. Munyaruke mwihutishe, munyaruke mwihutishe. Oh haleluya. Nimukomere Imana amashyi aba bantu bari gutambuka. Nimukomere Imana amashyi bano bantu bari gutambuka. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ayo mashyi sindayumva, ayo mashyi ntayo ntumva. Zamuka mwigirwe haruguru, duka mugere haruguru. Ayo mashyi yanyu ntabwo afatika. Abo twari kumwe ku mugoroba ntibaze, ndavuga abo tutari kumwe abari mwe moza. Haleluya, 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 haleluya. Mwabantu mwe, ibi bintu bya Yesu bamwe muhagaze imbere yacu biraryoshe ntibiryoshe? Sindiko nabwira abakirisitu mwiteranire, ndiko navuga aba bantu bahagaze hano. Mwabantu b'Imana isumba byose muhagaze imbere zacu, ibi bintu bya Yesu biraryoshe ntibiryoshe? Ntabwo ari iteraniro ryose naba. Biraryoshe ntibiryoshe? Kubibamwo urabona byuzuze. Haramanga ati biturisha. Data we, twebwe tubirimo twarasaze cyangwa turakomeye? Umuntu tutamugoye yavuga ati nanjye ndashaka kubyinjiramo neza, nazamura ikiganza turebe. Mukibizamuye nimusubiremo ngo mwami Yesu. Si mwese naba bahagaze hano, ariko no mu bicaye nimba utaramwakira bisubiremo muvuge ngo mwami Yesu. Mwami Yesu cyane, turakwakiriye, tubera umwami n'umukiza
mu bugingo bwacu hari ibyo twakurikiye utabirungitse biradusiga. Hari ibyo twarondeye bitarimo ikiganza cyawe ntitwabifata, ariko aka kanya turakwakiriye tubera umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Mwami Yesu, turitandukanije n'igisekuru n'igisekuruza, twinjiye mu muryango w'abana b'Imana. Uhereye aka kanya imiryango twavugwamwo iwacu, arabahanza, arabarima, arabanyengero, arabanyakarama, ntituribo. Twe turi abana b'Imana. Uhereye aka kanya turiyandikishije mu gitabo cy'ubugingo, turifutishije mu gitabo cy'abanyabyaha, aho uzohamagara amazina y'abera. Mwami Yesu, amazina yacu natwe tuzayumve mu izina rya Yesu, amen. Twese dusengere bano bantu. Mana y'ubutware n'ubushobozi, Imana nkuru, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turasengeye bano bantu, turabashinganishije mu bwami bwawe, turabashize mu gikiriza cya Aburahamu. Izi n'izindi ntama Imana itanze, turabaguhaye Yesu, turabaguhaye Kristo. Ubwami bwawe nibubaseho, ibyo ushaka n'ibikorwa ku isi nko mu ijuru. Ifunguro ryawe rya buri munsi baza baribona. Turabirukanye mu nzu ya shitani, turabazanye mu nzu yawe. Nubayobore ku manywa na nijoro, ubarinde kugwa no kuvunika, ubashire mu ruhongore rwawe. Igihe uzahamagara amazina y'abera, nabo bazitabe turi kumwe ku murongo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Umuntu ujejwe kubandika nabandike ejo. Okay. Ejo saa 10. Ejo saa ngapi? Saa 10. Muzaba mugeze hano. Murabyemeye? Muzamura ibiganza muvuge ngo turabyemeye. Imana ibahereze umugisha. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Ejo turakomeje na bino bintu 7. Imana ibahe umugisha. Aho nitwokomera amashu Mwami Yesu. Abo bantu ejo saa 9 bazobe bashitse, tubasengere twongere tubafashe mu nyigisho zirengeye izi. Ariko umuntu atari karaza ntari karahomba. Sa? Ijambo twize ni ijambo rivuga ngo kumvira iki Imana. Hasigaye n'ibyo bintu indwi turize kimwe, kandi ico cyose gihagaze mu kumvira iki Imana. Imana igushoboze. Nanje ndafashijwe. Kandi nkuko umukozi w'Imana umwe yabivuze, abantu ba mbere babaho bagoye kandi bagowe n'abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana. Abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana. Burya umudokiteri kwigisha undi mudokiteri n'ikibazo. Dokiteri yigishwa no dokiteri n'ikibazo. N'abakozi b'Imana hajya ishengero rirahiriwe cyane gose rikunda kwigishwa. Ariko abakozi b'Imana ni gake uzosanga bumva ubutumwa, kuko nabo bavuga ngo turazi ibyo tuvuga, turazi ijambo riuko. Hanegi utangura kwigisha akacavuga ngo yihenze ngo yari kuvuga kuno kubera sanzwe azi ibindi bintu. Ariko Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu yicishije bugufi, Kristo yicishije bugufi ashigwa hejuru. Tukunde kwigishwa ijambo ry'Imana. No kuri iyi nyigisho ndayikuyemo ibintu byinshi. Harimwo kumvira Imana bikazana umugisha, hariho kuva ku Mana bikazana ingaruka, hariho kwiga guca bugufi ugasaba Imana imbabazi, harimo no kandi no kutanga imbabazi. Murafise abantu babakomerekeje, mubaha imbabazi. Nimutabaha imbabazi namwe nimuzosaba imbabazi.
ntiwitege umugisha, ntiwite, barabakomerekeje. Ariko kandi nawe wibuke ko wakomerekeje Imana, yapfuye kubera wowe. Muha imbabazi kugira nawe uronke imbabazi. Ni ibintu byinshi tukuye ahantu, kandi guma ku Mana, haracara amahirwe ya kabiri. Imana ihabwe icyubahiro. Ntiwihebe aho bigeze ngo byaraboze byaranutse. Guma ku Mana, naho ubona umenga hari ibintu byananiranye, umenga ni misozi, niwaguma ku Mana, Imana izobihamagara. Izobihamagara. Byo byose ubona bidashoboka, Imana izobihindura. Byo byose umenga byarapfuye, Imana izobigira bizima. Wewe yinambe ko gusuyirambara reko. Twasanze atahandi hari nyishu mu y'ibintu ibyo ari byo byose, ibifatika n'ibidafatika. Ho bigaragara hano mu isi, hoba kuja mu ijuru. Inyishu nukuyiguma inyuma gusa. Bikunda byoroha, imvura igwa, izuba ryaka, abantu bavuga isi guhinduka, umubiri guhinduka. Nivyo byatabaye Yobu. Haleluya. Haguruka dusenge. Mwimana yacu ni cyane, ni tazigera ihinduka, urukundo cyane kandi nta kagero rugira. Ni wewe, ni wewe. Hallelujah. Ni herezo mpemu wawa, tuzigame Yesu Kristo, turagushimiye ibyabaye byose, tukwizigiye kwibizo. Duza amaboko yawe twinginge Imana. Tugomba dusengera gutandukana kwacu, ariko aya majambo yashire muri ntibate, uyarimbure ko ku murango no mu ijoro, uyarimbure ko kandi utumira umuntu gwana intambara. Ndababwira ngo naho yo basizeri iboneka ahantu, naho basizeri n'inusu uboneka ahantu, iminota mike urashobora kubona amasaha ashikiye, ariko ibyo wize bigiye kugufasha. Amasengesho ni deliverance mu bwenge, deliverance mu ijambo. Ni na aya masengesho arabohora abantu ku rugero rukomeye. Ibi bintu ni wabigumya, hari ahantu hari ibintu bije kurema yandi mahirwe ya kabiri. Nta kindi kintu kizorema amahirwe ya kabiri, nukumira ku Mana, nukwihana, nukumira ku ijambo, nukumvira Imana. Ariko Mana we senga. Turagushimiye Mana y'ubuntu bwinshi. Hallelujah. Kuri aya majambo meza y'imburi. Hallelujah. Uko kutumvira kwazaniye akaga isi yose na bugingo n'ubu. Kutumvira kumwe kwazaniye isi yose urupfu. Yes we. Kumvira kumwe kwazanye ubugingo buhoraho. Yes we. Yesu warakoze. Uyu mugoroba mpemu yera arakoze gusubira kutuburira. Erega umwanditsi wa Zaburi yavuze neza ngo intambwe ntiyo kwivuga ataco yafashe. Nuko mpemu yera abona mu mitima yuko kutumvira ya Data wera kuragwiriye muri iki gihe. Kutumvira kuragwiriye mu ishengero, kutumvira Mwami kuragwiriye mu gihugu, kutumvira Mwami kuragwiriye mu miryango,